Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kanja ayu yakari khasi jantia lane yaka jelahi barok kawe. Lada omdan ki skul ki bapenya dagi balang baper lane kishnong baper. Yakane lakren do ba Vincent H Pala MP Kaluk Sabha habakren kum ukongsan hakasngi ka bakerpang jongki kimikik pa lane ka Parents Day kom cultural program. Ya ka balapan long daka Jylla Gatphoh Memorial Synod Higher Secondary School Kendra Nongkenjang West Khasi Hills. Hagate kasngi komshi banta ban rakhi yakate kasngi bakerpang la penshet penchangan ru daki jingrai ki jingshat match drill bat kiwe naki khna jongkate kaskul kenthop naka lower primary bat upper primary section naki secondary school bat kiwe shosho ki nongkren hagate kasngi ki kenthop ru yo ba Gabriel Walang MDC ka Nongston u Reverend KB Snaitang temen basan espaliar ba GR Shangrit Sordar Kasnong Nong Kenjang ha ka jingdon langru ka kong SM Marwen Vice Principal Pastor PB Kharbani kom u Chairman ka Jylla ki kmekik pa ki khna school bat kiwe Kantom hari ini buat isi pemerintah yang cukup kalau bersedia. Hari ngayu ini hanya yang berfungsi di mana berfungsi di jadi kini kipan. But kalau kita berjiman ini buat jadi keren kisah kiman ini bagi lakukan mendarasi. Tadi itu but kayak insan kalau hijau berbuat dekrai berbolasi berkamai nak orang semua berpaspor di kubu berlebih. Apa dia ini ikut bagi dia akan resolve problem. Apa dia ini ikut menjadi bagi dia ya achievement pada jisu katno kedap saja. Kawai kaba hakani ka ipor ki pemerintah hapo kene ki San Hendrus nam jong ka jing sinsya to ni Megalaya ngaiba ka challenge kebabon yang di skul berpenyiat dan kiniam beberapa. Nalalap dalade, abang kasorkar ke persiang ban kontrol, iki license ban yo kejingarap. Neki organisations ki beberapa nabar jong dari India. Lini kiniam kikwa ban yo iki jingarap nabar jong dari India. Ban yo iki license neki FCRA. Kanu kejingarap. Ladang dan ki skul. Ladang imdon kecing yo lene kecing perbiang napo Megalia hi aran skul kata kadau hakini kisnam ki baladet belengam ka challenge ke bajor ini ka sarkar menta kadang persyang banseng ki skul ki area skul kebade one teacher school jisisa kaba kapor pa ka BJP lene ka sarkar kapwa ban yo ke jingshenia na ki tribals ladai ha Chhattisgarh lene Orissa batkumta tartar ke iba ka ki tribals bangshenia leke ki tribals bange ki ideology ki jomti hanre de ka push ki school government manswa ke eklavia kadai tang ki skul ki ba ki aisungsan ar ho saw lene absan crore kwe ki skul menta Meghalaya lene baro kilakun kyu ki san ho crore almost 48 crores kilakun kyu come on ka free education hostel free ki kot kisla free ki jihikai free
Angki por ki padangwan. Nga iba kat kum ke jitip janga arpon gru teliki skul. Bakila ai sungsan membentakan ni kestit. Baki mut ban aero la kumno sasampo teli nam tak ni kestit. Kamot lada ki skul Balang kim tresitom. Lada ki skul Balang. Ki Balang ku paper kim le bah. Kan sadon kajing ye ki skul. Bai punya de Balang banyak compete bat kitu ki skul ba ai ni central government. Artetien bakane ka Jylla Gatphoh Memorial Secondary Memorial Synod Higher Secondary kanang kio na kipor pangawan mensua ni cipos na mensua kalong na kuwe menta kelak kio na kuwe gikena akato kapor ngajing ruai bagi ai kejing pengkre akato kapor kalong na kuwe menta kelak long na kuwe hapo cipos nam kano kajing kio hapo cipos nam na i ka standard kalak kio bah kini kitain ngakermen hakipor ki pananwan dan bok bakane katain kanyo kiso ki babon na kani kasko kiso kinmi na kini ki engineers ki doctors ki pastors politicians pilots scientists but kiban isim mentah ki imlang kasalan kumbakiyo kajing hikay na kani kasko nga perpau sa chisin ya kecil mo ya kinon hikay kalau ai kecil hikay ko pura ya kini students ki kena school la ka de ka cultural ne welcome songs lene kitu kisat ki nomor balai balajan man ki kena school ki yesim benta man ki students ki yesim benta kane ka preparation ba hakano korkom ngin tip iwe ngin seutu iwe ngin trelang iwe ngin don ka connections ka jing trelang kum ka team work kata ka jing hikay ba ki no hikay nga i bagi ai kini ki students na seutu ka jing kila practice da kita yo ka substitute palat ka jing trace ito teng nga ingas kuma por bang yedang pule ki bon ki plot ki bekam start ki bekam la ban le company ban ni ndre ki tuai ki patres tom borbor ki poa ya katam ngagar pat ki non hikay ban tres tom lada ki no hikay ki tres tom ki kena school ki tres tom bakum ka ka por ka pat ki ki pa bahkan ka juk pementang ban yo tang ka jing hikay ha school ka ide ban yo ro ka jing yarap ka jing hikay hai ka sem lo ba ki pa ide ban yo ro ka por na ki pa na menta ki kon ki joni amdai ben na po hing kon ngin ni pantre lene na po kon hayang ngin penseja hoy ngila pan penseja hoy ngila pantre de ban don ka por ki bekin yo rekor minimum la kuno ar kan tam step ar kan ta janget de ban island ki kon makin rekor